Bali pathara long BJP asa hem pang thek thek the tum meke kaida Lumbajong constituency BJP asong pen karjab dun Johnny Timong highway nangji pwa ke mang pen Assam CM nakahumrui Dhansari constituency APHL se asong pen karjab dun Mohan Singh Tokbi Upper Dilaji along vote kerega mai kangni Birota galang bang phubang phidona phan setami nilisami juli bepe hin pen cardom bajurelo cardom bini prime tama birta long penang tona birta chathana mingsina Bogajan police station angkang lakhain ko rahini Sarupathar constituency Balipathar long kido BJP Sarupathar mandal committee asa hemalong patovia jopor pang thek thek thetum me kai pichok Kamang humi me alama bangke kedam tang aru ni phain kora hini ajwa por setame labangso BJP asa hemalong pang thek thek thetum me kailo bonta kopai ke me adungara alom munit ke doko ajok hema bang me chulong oyako pamebdum long logajok pajoklo Seta patovia jule thota labangso BJP asa hem me ke chuthua jok pinang atum manghu pronglo Halpu Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin Karjulong pen adimalong an humri damsi langdamlo lapen Bogajan SDO Civil Setame humri damsi langdamlo Deputy Speaker Dr. Momin Kaningje ke Sarupathara long BJP ke haijangring thetana joksi lason nake klem tamlo lasi kopi alamma nidung wangnon jongsi hai pute vote ke party office long ave office ahem me ke kai pen kopi alilo ke longji pusi ningje Karbi salam theki puason lake thengragon e lobong pano asona jatse mandet lopusi ningje মানুহক ঘৰে ঘৰে গৈ দম দিয়া মানুহক ভয় খুওৱা ভাবুকি দিয়া এইটোৱে কাম কৰি আছে আৰু পাৰ্টি অফিচ জ্বলাইছে আমাৰ এইটো পাৰ্টি অফিচ জ্বলাই কি লাভ হ'ব এইটো পাৰ্টি অফিচত ভোট থাকে নেকি এতিয়া আজিৰ পৰা মই কালি গোটেই দিনটো ইয়াত ঘূৰিম মই চেলেঞ্জ দিছোঁ সেইসকল যিবিলাক ঘৰ জ্বলাইছিলে মোৰ সন্মুখত আহক কি আছে কি ইছ্যুত ফাইট কৰিব গৈছে আজি আমাৰ ইয়াত এটা গুণ্ডা বাহিনী মই কালি খবৰ পাইছোঁ বালি মহলত বালি খান্দি থাকোঁতে 5জনকৈ যুৱক মৃত্যু হৈছিলে আৰু সেইটো কোনেও ক'বলৈ সাহস নকৰে কালি মোক কৈছে মই এতিয়া ইনকুৱাৰী দিছোঁ সোনকালে সেই বালি মহল যোনে চলাই আছিলে খুলিছিলে এই বালি মহলৰ মালিকক এৰেষ্ট কৰিম 5টা ল'ৰা যিটো মৰিছে তাৰো কম্পেনচেশ্যন টেক্সৰ ওপৰত দিম আৰু এই গুণ্ডাগাৰ্দি আমাৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিত নচলিব ইয়াতে কোনো মানুহ গুণ্ডাগিৰি কৰি পেলাই ইলেকশ্যন যদি জিকিব আহিছে মোৰ লগত চেলেঞ্জ মই আছোঁ ইয়াতে কোনো গুণ্ডাগাৰ্দি নচলিব আজি SDPO চাব আহিছে SP ডাঙৰীয়াকো মাতিছোঁ DC চাব আহিব আহি চিকিউৰিটি এছেছমেণ্ট কৰিব গাঁৱে গাঁৱে আমি ফ্লেগ মাৰ্চ কৰাই দিম আৰ্মি যাব পুলিচ যাব Bogajan penanan terang Karbiang long live Karbiang long Autonomous Council akilik along long inkora trop a constituency along ta BJP asong kachapai pon eja phan akemang padoponsi kedam tang penanganar ni pen along Assam Chief Minister pen mai padoponlo Lason taksi Lumbajong constituency BJP asong pen karjabdun Johnny Timong aphan ke pahai pon vekja phan pura wo signify clear ni Diphu Go Boys HS pathwak lamalong maideng ponlo Bangswa Mayalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Minister Jogen Mohan Minister Keshav Mahanta CEM Barim Dr. Tuliram Ronghang MLA Bida Singing Leng lapen pinang an manpeng ke dotum chetong don Bangswa Mayalong BJP asong pen kedam tang ningkan phong bong kaching thora mu ke claim kedam aphuthak lamthi chipak langpon jasame diphu hawaralong kaching thora mu na pen sorlo tuma phan ke panong pipon aronodoi scheme pen chenglok ration card la pen la pusona warsai ke long dun de langa tuma phan prabjin pen kipi kapachetang pon eja phan Assam Chief Minister pen lamchak chipi dekang Bangswa Mayalong non ke bangji KAC akili kahut lumbajong arat ke doan idong arjana long vote ki pipen BJP song pen karjab dona bangphu Johnny Timong aphan ke pahai vekji aphan rara tuma phan CM Sarma pen kachuning ripadopon
Lapen ASDC songlong ke klaim ka cepat du ka bangphu comang krosita Johnny Timong hai vek nang jipwa ki mangpen BJP songlong cepa okdun. Bang Somaya long kaddo kabe bang Sri pho sosiara ratum chetong dunsi Johnny Timong aphan ke pahai pon vek jipwa ki mangalong RD chipi dun rinting. মই একোৱে কোৱা নাই আমাৰ সকলোৰে মাজত এটা সন্মতি আছে যে তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াই যোৱা 5 বছৰ যথেষ্ট ভাল কাম কৰিছে কিন্তু CM কোন বনিব কেনেকৈ বনিব দলে জনাব কিন্তু আমাৰ ৰাইজে কাৰ্বি আলঙৰ ৰাইজে তুলিৰাম ৰংহাঙকে বিচাৰে স্যাৰ যেটো কৈছে এজন কাৰ্বি আংলকৰ পৰা আন মই পাহাৰৰ পৰা বুলি কৈছোঁ বাৰে বাৰে হয় আৰু আমাৰ পাহাৰ হলে 5 জন বিধায়ক আছে 5 জন বিধায়কৰ পৰা এজন আৰু আন কোনোবা আৰু কোনোবা হ'ব পাৰে কিন্তু 5টা ফিলআপ নহয় এতিয়া মই পাহাৰৰ এজন আমি দিবই লাগিব কাৰণ পাহাৰৰ আমাক 5টা সিট দিছে আমি এজনো মন্ত্ৰী দিয়াম গতিকে এজনক News report Karbi Anglong Live. Mini vosing ni phai phor ni Dhansiri constituency ke parlo apar dilaji pathu aklamalong Dhansiri constituency APHLC song pen kar jabdun Mohan Singh Tokbi vote ke hangamai kangni Non ke bangji Karbi Anglong Autonomous Council akili galong Dhansiri constituency along APHLC song pen kachapahai pon vekji pa ki mang padoponsi ke ramtang penanganar ni pen 2 days sang sesi arong along vote ke hangamai kapadopona sontak thaksi pini vosik ni phai phor nita Dhansiri constituency ke parlo apar dilaji pathu aklamalong Dhansiri constituency APHLC song pen kar jabdona bangphu Mohan Singh Tokbi pen mai dengpon Bahai lona bangon hadingum lona Bang Somaya long inglong aswa phan kerai komji mate sek schedule aja kong phuthak rar phan than pa jurmi pon lape non ke bangji vosik ni phainer ke barni Karbi Anglong Autonomous Council akili kalong Dhansiri constituency alongta APHLC songsi haipon vek poposi lamthi jethan pon Bang Somaya long kaddo kabe bang pharap pho sosea ra ratum chetong dunsi khai ki sungpen kachapa jok je phan jethan chimon pon Halapu Dhansiri constituency APHLC song pen kar jabdun Mohan Singh Tokbi pen nangke pachini duna tengke pinangana dimalong mai ke dola pen raratum nangka chedonun pen matha pulote highway ji busi ning chethe lapen BJP song ke claim ke dam ke chok chethe pik pu raratum chini nasi none phong bangke APHLC song si highway propusi ning ji Nitung kecelang dalam tinggi lah non nitung along dan itu my meeting dulu kasi rada tu bang na support dopik ati pima kedam tang lamdang di tagalong long recap curam det BJP itu asope mat rada tu maningi thi aningi pung aningi jangje lason lo masih non tu ke kepin bang joy pik itu hai pan kwan ning che the dol itu lah long ke thek long teng de campaign je ke teng de la long kor truck constituency ta hai labdi la son lo la 6 schedule area long ke periodic pata mante meodi pata non tribal fan pilong le sini tu kudamji la bagi athe pima dake hill tribe ba long so tum long ri la bengke ladake alur kaprek kuna mana phangke ni tum bangke meodi pata bangke titekhe la 6 schedule rana teng si ni tum claim puji la bengke district ke thagi bise ajilong lata aranawe la 6 schedule area longke la bengke jongsi thagi mane matha bote la bangke Indian constitution arong karkan aso violate kurilo esi aso abangke thaklong district ke la Karbi Anglong district ke thak theda se ke mi thaklong News report Karbi Anglong Live
Borjan APHLC candidate Martina Katharpia Phan Trakate Warabang Phuatum Khai Kaching Hona Joini Sang Lapen Tangka Kerap Kapajordam Vosi Gachiklo ni Phai clear ni Adapor Phai Sir Kep Malom Sangtia Trak Kate Warabang Phuatum APHLC Song Aphan Aning Gethe Ke Doajok Karbi Khe Aphan Keraikom Asong Bu Aning Gethe Jok Bang Phokep Sose Tangka Maha Chirungpen Chipengsi Ahem Thikupan Palidamsi Sang Lapen Tangka Tame Kera Pajodamlo MSC Kili Kithudun Martina Katharpi Tame Ningkang Sampen Sangti Trak Kate Warabang Phuatuma Phan Kachoro Pajirponlo Lapen Lamchak Setame Chipi Ponlo Mojong si MSC Kilik Haidet Pulote Karbia Khe Kisung Lapen Alangtum Kisung Alongke Kai Kita Cherap Chitudun Jipusi Ningjepon Truck Drivers Association pen hebat di nasional itu mampas kami curulo pini rani itu kaya kisung kini kicinia jadi pen kami non APHLC itu kita get party kita get candidate nang itu cinisi nang itu kini kami kini ke om edet kini kami nang itu kami an kacung dat pen tilong kisung tangka pen kami nang itu cirung pen si pini labang suak kilik along kecepatan dunia kami nang itu kami naik jerak tu naik citu tu nak pos kami curolo ni aklong pesi curolo la pening asu sisi bom lo je kini non ke ini tum arat atum kami itu inglong aso tum kami ambil prantan lo ini tum inglong aso tum kami kai long riak marman kecerai kom jakan ke anu tin kami aning arlo aning ke ham rutang lo mopen kulo jai katharsa la pen angtong inti katharsa la pen central committee atum an kini 6 schedule alam ke paceta kini ajo ini jo pini karbiang long la ko ana rat atum jo national party phan kini reject si nona bang ke along ke rat atum anta APHLC nasi kini cerak citu dulu cepak ok dun si ke ong lo di lasi laki isi kini sen ang hek lo si ni bang ke matha pon lo Dilai Pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live Lakhapli Socheng MSC constituency ka parlo Mokoiram Langning Kreng Khili Mulong Socheng Lapen Langkircha Hawararat Doan Ator ki vote Martin Timungpen Kerekdam Karbi Anglong Autonomous Council Kili Kapor Tebo Hedalong Indian National Congress Mate Congress Ipen Lakhapli Socheng constituency along Kithurdun Martin Timong Lapen Ari Sang Hotum Dode Sangse Socheng constituency arlo Atok Anu Adon Kahumri Anparta Raramai Pi Kibipen Vote Kerega Jok Aning Che Theklong Pen Suri Kre Trogang Bong Pen Suri Troxia Vote Akejum Naiseta Chepalong Ponsi Congress I Rachare Song Pen Chepahai Ponji Pusi Martin Timong candidate pen Ning Theklong Alam The Chepaklang Pinpur me BJP nang nilo po abang phua vote kaddo kabe suri ke thomra phokebdo lapen Congress I vote kaddo kabe suri hinira pharo phoan thir theba vote lapen none phong Karbiang Long Autonomous Council kili ka chedam ke BJP pen kali ASDC pensi chedan pen chepa hai pu basi pherang ke pen karjo hot candidate pen nang thandon ke nili contest ke BJP pen kali daga bang ke ASCC pen sinli contest rongi pusinili matha BJP nang nelo pobang more than 3500 on baka voters ni longdo plus original Congress traditional vote bang 2500 do pulotang te nili almost 6500 to 7000 lasoang bong sinili ke longjia bang ning theklong binong none phongke Halapu BJP abidi langno ke claim ke inglong so akhe kapavir de Japan minority ke thak Christian Buddhist Jain Sikh Muslim Hindu adhorom atuma phan minority certificate ki pipen karbia dhorom barim mate hong hari pen karbia Christian angbong ke thak pen kapacharvo abidi nangkiri lupota lamthe jai Karbi atumang bong dhorom alam pen nang ke thak a politics abangke pini klang daklo Lapen labang sopen ka chepe joggia phano bangke pini sivedan alo national party pulotang te congress along bangke secular maintain lapen la so secularism pen si daga bangke ka do ka we phanda ka pangrum ji phan a ministry of reconciliation bang nono bangke congress man si claim nang koklo bangso mayalong Sangkechep Karbi Lapen Nepaliak Hetum Kadu Kabe Bang Pharo Hini Armuatum Chetodun si Congress I Vipak Arjanalong Ador ke Sobot ki Pidun Japan Chesek Rengti
Alohi Sarpol pen candidate man pen Martin Timong Socheng Mandal Congress Committee Maipu Babu Togbi ASDC Socheng Sankur Chunbang Congress along Gacha Ogdon Tenison Timong Congress along claim si Babang Phu Marcus Rompi Longren Teronatum Chetong Donsi RD do Joramai ing Nippon Hamren pen Daniel Hi Karbiang Nong Live Lakhain Korapli Deopani MSC constituency angkang vosik ni phai player ni anar lo por malom rongagora along BJP pen kache toidun Saraban Telenga phan along polling station along vote ke hangpi pasan chomamai kedeng vote ke hangamai along Assam State Cabinet Minister Sanjay Kisan Chetongdunsi BJP phan ki ong dunga vote jok pen ke pa hai vek je phan radalong pen vote hangpi Deopani constituency angkang along non an ke thek ponlong ke BJP asong si paprang bomlang la soting pulote BJP mate Saraban Telenga ke haija bangke angring thetan khangjan bokajan penanan terang Karbiang Nong Live Pini prime tama birta ke lapon si kang tonik lo